ole tuntuma chuan Khawvela hmun hmingthang taktak te sanchin kan ngai thla ho don ani luipuya tui khotla waterfall Khawvel thil siam mak taktak te hi atam hleya hriat vek sen poni lo ramsang sanga chutinga hmun dang lam pui chu hmu tur om nual thina a then te chu nom hmel taktak an ni lain then khat magdane ro chu chi bai om don lang ten di hlom bok ani he clear car bul luipuya ompo hi mak moi le ra pom ani thei hial ome Mauritius si clear car island nation ni in official name chu Republic of Mauritius ti ania Indian Ocean omani African continent atanga kilometer sang ni vela hla omani Mauritius si atira Arab sawin edi zakwa somsari khan an huchuaka Portuguese sawin kumsang khazanga pasari le sang khazanga som pathum inkar khan an tlopo vele tani Mauritius clear car Rodriguez le French Department of Reunion te chuan Mascarin Island bung khat an siam tani an hmu chuatan khan anin opchok zaka Dutch French le British an op thin ani Mauritius chuan kumsanga zakwa somruk pariat khan zalenin Republic status anei ve tani Southeast coast of Africa tanga mel sanga zanial hla a clear car pakhat oma he clear car hi Mauritius an tia a clear car simlam to pa hian maktakin luipui chunga tui khotla in kholut omangin alangani hei hi chiao leile nol tam wang ania ani na taka chuan he thil hi Google Maps a chiang takin a hmu theini kildang atang point clear maila he luipui hi apol ashing le warte in pol sopania tuifon in tu lei omte chu ati ngora chu tui khotla omangin asiam ta zokani he clear kara hian basaltic monolith anti fit sangkha zaria somni pali lai sang limon braban nauma achip zawzong hi akhar somthum aya zaw manin hei limon braban peninsula omani hmun limon cultural landscape hi UNESCO po in World Heritage Site a aziak lut nge ni limon cultural landscape hi Indian Ocean omania helai hmuni marun sal tlan bote kumzabi som pariat na le som pakona vel khan khosak na lo mang to thina a clear car chu a fian rial hlea saltlan bo ho chu pu ka te omin le tlang chip chung zola te an khosa ta thina ni chung marun ho chu African mainland Madagascar India le Southeast Asia tangtia local lanni Mauritius si khochak salasum dona hmun puizinga pakhatania Mauritius si Marun Republic ti po in soyeni thina achan chu lemon mountain a hian saltlan bo tam tak kan luwa an chen tak thin wangani Al Nasla Rock Formation Khawvela hian thil mak tak zinmi tena mak an tia tlonge en tum thin atam hlea chungzinga pakhat chu Al Nasla Rock Formation taima Oasis Saudi Arabia hini tunai khan archaeologist an taima hi manlai huna tanga chena tana man thin ani ti an hu chuaka he mun tlo tu ten thla an lakna satber chu Al Nasla hian hial ome Al Nasla hi lungpui shrol tak ara manga alai taka zai phelphok angin ala hi akhichat phok maini helung pui hi siam chop ni lovin khuarel ve reng ania thil thleng mak ve tak chu ni hetiangil taka han khichat ta phok mai chu adang dai hle bokani anrin dan mai main ain hala lungpui nuai zon lai chet wangin ti hian alo khichat ta ni nan soi then khat phei chon tlang kangina chirsa mineral pa ya vol suwa heta lo khang ta ni nan ngaya nekna na sa taklo wang ni te in an ngai bokani batu caves cave ti chu puk ti na nia batu ti hi Malaysian tonga lung ti na ni chu wangin mi zo tong chuan lungpuk kan ti theyang batu cave chinai le lunga mania hetlanga hian puk dang neu le cave temple po nual maya Gombak district ni in chu Malaysia khopui ber Kuala Lumpur atanga marlam kilometer som pathum vela hla omani aming po hi sungai batu tiamo batu river atanga lak chonani batu cave ti abul loka khote ming po ani ngal boka epuki India rampona hindu mun thiang lim la tak zinga pakhat ania an pathian Lord Murugan shit rengna ni bok chubaka Malaysia rama hindu kut thai pusam an mana mun pui ani bok history achon batu cave kumak ta tu as a level upato ni nan soya he puglu ka vel hi Malaysian nam temuan ten ri nan an mang thin bok kumsang hazira somruk vel khan Chinese ho chuan guanon ti mai thin te chu lai chuakin leiti thana an mang thina mase colonial thu nei tu Delhi le Cyrus le American naturalist
William Hornaday ten kumsa hazaria somsari pariata anriko tatang khan pukhian larlam apan ta chawni ke thobu sami pilai chuan e pukhi pathian biak na tan aruam mantrana kumsa hazaria somkua khan pilai tho hian Kuala Lumpura Sri Mahamariamman Temple adina tichon murti Sri Murugan Swami Lim asiama chu temple kefti anitani puklu chona tur thinga siam uden step tepo kumsa hazuko somni khan siamania mase tunai ro chuan atharin concrete step zani somsari pani siamani kef temple omzinga lar taber chu temple kef sonia achan chu Hindu shrine samtak aombi kwangani Lord Murugan statue hei hi fitza somli lai sang nin Hindu pathian lim Murugan zinga Khawvela lian berani batu kef pon mai omania milim mani India poisa chu chuan chengmat ta duai somni pali velania Lord Murugan lim hi January sangni parukhan honania kumtum chung siamani munzola tanga metar zala sang om batu kef temple complexi puk pathum le puk tesep dangten asiama Alian ber chu cathedral cave temple cave ti nin achung ceiling po sang hleni he puk lu tur hian munzola tangin step zani somsari pani lai lon chawngai ni tlang chun hnuai hian cave temple pani art gallery cave le museum cave ten oma heng puk pani te hian Hindu statues le paintings khatlatin andani hemuni chei thathar le in kumsang ni pariat khan cave villa ti in anhonga heta shrine tam tak te chu Lord Murugan thon thuwa ramhoi sual surapadama ne chungchang nena ingkung kai tlatan ni hlom ramayana ke fero chu hetlang han thira veilam ommania ramayana ke flam panna hian Hanuman lim meter som panga lai sang oma temple pot chu Lord Hanuman sakhomi un tele Lord Rama te hminga kaltirani batu malai Sri Murugan temple hi board of management of Sri Mahamariamman temple devasthanamin ain kola Sri Mahamariamman temple Kuala Lumpur le Kortumalai Pilayar temple tepo ain kolbok board of management of Mahamariamman temple devasthanam hi Malaysia sarkara Hindu religious consultant ani ngalbok temple kef noya po puk dang thim tak om le boka chuta chuan lung in thua thi pom nge batu kef hi commuter train batu kef port klang route zoina kal theya KL central atanga kalin kilometer ni chubaka batu kef chu bus po in Bangkok bank terminal satangna kal theya bus U6 po in titiwang sa tangin kalmai theini bokani Berjaya Hills Malaysia Berjaya Hills Resort hi tunma chuan Bukit Tinggi Resort ti ni thina hemun hi Bukit Tinggi Pahang Malaysia omniin chulai mun chu Genting Highlands bula ommai ni hemun thiang lim na chu French house style deuh taka unma le insak Colmar tropical wang hi ni hetlang hi tuifin ria zola tanga te in fit sang ni zasari lai sang ni in ekir somriat lai zawania ruat tuitlak tamna ni amun nan dal dang lamin amoi hleya mun ngai no beita kan ni tila kan do bik om love chungkua pol hol le honeymooners te tana hun man tur rem chang le kham om lo tak tur ani hial bokang Berjaya Hilsi Resort Complex ni in Malaysia State Pahanga town lian lo tak Bukit Tinggi tlang omania he resort a hian Colmar Tropical le hotel te omin convention center Japanese village restaurant pasari item le recreational facilities te po a omnual bok hemunia boru ka nemin annuam leni thingbukatam hi hemun mi te ngai nat phan chan pakhatani kalkong ni om tak om sa le walking pet sa chu a om tam hleya rabbit park a om boka no pangte point heng laya sajupui te hi nel takin chon peya an limpui thin le chubaka den ke range a om le boka ril ru ti eng thol nana sabeng tung khal ve na mun thatak om le bokani to to te kal mai du mi lo thina chu bentong hot spring hi ni hetu e hian in chi ataila alum vek maya tuilum aningot mai ni thengil mi lo tur dang le chu samang waterfall hi ni hemun hi nim phul le pangparina bo vul chung maya an envel reng reng hian lunga te leng hlia hlia mai thina ni Malaysian mi le sa dik tak te chuan helai mun tlo tu te chu henglai hmuna traditional culture music le hunting techniques chansin ten lo hrila blowpipe shooting le bamboo pole fishing te an lo zir tir thin ani himom dang le chu
Deerland Park hi ni. Indonesian deer, sun deers le ostrich te hmu tur bok. Lenchanga kola ganda elephant sanctuary le boka. He hmun biki chu Malaysian elephant sumhal big na nia. Sahi chopek le bolvel te po an phalani. Berjaya Hills tourist attraction zinga pakhate chu Berjaya Hills Golf and Country Club golf felna hmun hi ni. Hei J Michael Poilotan ha design khani. Chumi pialama po sakor chung chuana tana hmun thatak Berjaya Hills Horse Trail sa le bokani. Sakor soi min savek zaidam tak te chu man mai the en kol reng an nia. Sakor chung chuan thiam vak lo te tan po chuan nom tok vek an ni. Berjaya Hills Resort hmun nom le lim tak pakhat le chu Japanese village ni. Eta hian restaurant, botanical garden le koi pond te oma. Chubaka Japanese tea house oma. Chuta chuan traditional Japanese tea company nei thin ania. Ceremony chu chimtur chuan tlo tu te po so mani thin. Atak ngeya hantem ve chin reng na tur le hriat ve reng tan Japanese chuam kimono su mi pa le mai chetan manchoi ha kho thein bokani. Berjaya Hills Resort hian tlo tu te tan recreational facilities atam leya. Chungte chu swimming pool, gymnasium, karaoke lounge le game room ten ni. Sports center po heng facilities, tennis, badminton, volleyball, squash, table tennis, archery le bowling ali som panhi lai bok. No panglom thila ve boka. Fiam tu thiam clown po weekend flea market line achena sathin le. La Lavender Spa po beauty and wellness treatment ha thaleya. Food reflexology, Balinese massage, purifying facials le manicures te ati tir thei reng bokani.